ke a leboga ka kamogelo eo le lerato le le mphile ke le lebogele gape gore le ne la tsaya tshwetso ya gore ha go tele rome mongwe wa batho ba le ne la bona gore ba ka rongwa ya nna mme ke a leboga ka thumo ya lona go raya gore ka maemo ke morongwa wa lona ha o le morongwa o ha tlase ga ba ba go romileng ka maemo ha o ya go ba ba go romileng wa bo ile go tsaya ditaelo mo go bone gore ba go gakolle gore kana ba go romile eng gore o se kwa tloga wa lebala kana wa tsietsega ke tletse gone moo gone gantsi ke rata re dumalana dilo tse di motlhogo tse rotlhe re di utlwisisang go tshwana thomo e le mphile nna e tswang ko go lona ke bo ke amogela ka ha le go rositseng ka teng ke gore go na le dilo dingwe tse di le tshwanetseng tse le di ikeleletsang ebile le di ithatela tse bontsi ja tsone gongwe di iseng di goroge mo goreng di diragale mme le batla di diragala le romile batho mongwe wa bone e le nna gore ba diragatse tsone dilo tse le di eletsang le di ikeleletsa le di ithatela ebile le di eleletsa le lehatshe la lona tiro ya me ka jalo ke go diragatsa tsone tse le di nthumileng mme ha o romilwe ga re o tlhaloganye thomo o e tlhaloganye jaaka ba ba go romileng le bone ba e tlhaloganye ga go na le ketsaetsego o botse e tlhalosege ke tlhaloganya thomo ya me jana gore tsone dilo tse le di eletsang tse le batlang di diragalang re di bitse ka leina le le di tshwanetseng re re ke ditshwanelo tsa lona di tlhalosega sentle ebile di nna le moko go pehela le ka ha molaong tota ha re ka di tlhalosa re re ke ditshwanelo rights ha re di tlhalosa jalo go raya gore re bo re di latedisanyana re re mme di tswa kae tsone dilo tse a di tswa mo go nna a di tswa mo go goromente ke ene a ntseng a eletsare mo mautlolo botlhokong a gagwe o ka le tlhomogela pelo a le di direla kana le di neela go na le ba ba akanyang gore go ntse jalo ba e reng dilo tse ha di diragala ba bo ba duduetsa puso le ba eteledipele ba tsaya gore ba dira jaana ka gore ba thomoga pelo ga ke wa lekoko leo ditshwanelo tsa lona ga di tswe mo go nna ga le di hiwe ke nna ga le di kope mo go nna ga le di lopele ebile ga le di reke ka gore
ke ditshwanelo tsa lona. Ga di tswe mo constitutioneng, bangwe ba akanya jalo gore ke ditshwanelo ka gore di kwadilwe mo constitutioneng. Nnyaa, constitution yone mosola wa yone o kala ka gore a e lemoga e bo e dibela ditshwanelo tse. Ga di tswe mo go yone ha e le yone sentle constitution motheo o tshwanetse o bo o ikaegile ka ditshwanelo tse. Tota motheo o motona pele ga o re o kwadile, motheo tota ke ditshwanelo pele ga motheo. Motheo ke mokwalo a kere o kwala eng? Ditshwanelo tse ga di tswe mo motheo, motheo o tswa mo go tsone. Ha re tlhaloganya sonese, the source and origin of human rights is not the constitution. Bangwe ba re di tswa ko modimong, ke gore ha go twe botshelo ga bo hiwe ke nna, ga wa bo hiwa ke puso. Puso e kopana le wena o tshela. Modimo ke ena go hileng botshelo jo. Go raya gore ditshwanelo tota bangwe ba sekasiki ba re ke dilo tse di tswang ko modimong. Mme ka gare medimo ga ke modimo nna, ga di tswe mo go nna. Le se ka la di kopa mo go nna, le se ka la lopela nna gore di diragale. Lona ka gore ke tsa lona di le tshwanetse, le laela baeteledipele gore ba di diragatse. Taelo ya lona ke yone. Thomo, tumalano ya me le lona re kopangwa ke gore nna ke itamile gore ke a go diragatsa tsone ditshwanelo tse tsa lona, ka ha lona le di eletsang di ka diragadiwa ka teng. Morongwa yo tlhaloganyang thomo o leba dilo jana. Ke simolotse ha ke ria ke supa gore tse le di bua tsotlhe tse le di eletsang ke tsone tse ba le ba rumileng maikarabelo a bone e leng go di diragatsa. Mme go kgona le go sa kgona ga bone le go kale ka gore a ba di diragaditse kana ba mo tseleng ya go di diragatsa. Ha ba ka hapoga ba ikela go sele, le itse gore jaanong ba itirela ga bone. Dilo tse di tlhamaletse jana, ditshwanelo tse keng? Tshwanelo e tona go di gaisa ke yone ya gore o tshele, life. E ra eng? Ha re wa tshela re ra go iragala eng ka wena? Bangwe ba akanya gore go tawa o ntse hale, go sena ope yo go tshwenyang o innetse hale, ebile go sena ope yo kgathalang ka gore o iragalelwa ke eng. Hela gore o teng o ga gona yo go reng sepe, wa tshela o siame, puso e heditse. A ke re wa tshela o ho a o sule nyaga ke aso go siame. Yaanong seng ka eng? Go na le ba ba akanyang jalo. Ba potso e ba e botsang e nnang gore a gona le mongwe yo go kgoreletsang gore o tshele? Gore nyaga go na ope, ke no se hela ke beilwe go bapa le bordera, kgaolo ke mme o siame. Ba re go se ka ga botsa gore mme o na le metsi gone ga o nnang teng, a o na le dijo, a o na le tseo ka itshetsang ka tsone? Ha ela o le teng o tshela o sa swa go siame. Jaanong tshwanelo ya go tshela ba ba e ranotseng batlhalehi go na le dibuka tse di kwadilweng, ditsheko tse di sekilweng, ba re tshwanelo ya go tshela e raya gore
o bona le seo o itshetsang ka sone. Go na le ditlamelo tsa gore o tshele, le gone o bo o tshela botshelo jo bo nang le seriti. Ha o ntse jalo ke gone re tla reng wa tshela, go raya gore go na le seelo. Go tshela go na le ka gare ka go kalang ka teng. Ha o tshelela mo lehumeng go sena dijo, go sena boroko, o le ho tota wa bo o sa tshele. Go tshela ha puso e tlhoahetse, mme ke dumela gore e tlhoahetse, e tshwanetse e tlhomamise gore o na le se o tshelang ka sone. Ke sa ntlha. Sa bobedi ke gore yone tikologo e o tshelang mo go yone e bo e le tikologo e go kgontshang gore o tshele botshelo jo bo nang le seriti. Ke gore go nne le kalahi, e seng kalahi hela, ya boleng jo bo ko godimo. Thuto ye o e neelwang kana ye e neelwang bana ba gago e bo e le thuto ya boleng. Dilo tse re ka di kgaoganya ra hologa le tsone jang gore ha re re thuto e ke ya boleng, a re ra go le kago hela. Ke le ka botsa potso ko parlamenteng ke re, ha re re selo ke sekwele, go lo mo re go bitsa sekole, re ra go diragala eng, go na leng mo teng. A re ra kago hela e na le difenstere le ditilonyana, go bo go hedile re ha ntse ana go na le tishara e eme ha go mo ke sekwele, re heditse ha go ntse jalo. Kana go na le seelo sengwe boleng jo re tshwanetseng re ha re re sekwele mo Botswana, re ra go ntse jang. Re tshwanetse re ipotse dipotso tse di botlhokwa, ka gore ke ta emela ha ke re kgosi ke sekwele se teng hale, a matitšhara ba lekane, a dibuka di teng, a go na le ditilo tse di lekaneng mo ga gore sepe. Ka go ke ya ke re la e bona e kwadilweng ko ntle, kgosi primary school, ke sekwele. Kana re tlhodumele re re ha go sena ditlamelo tse di ntseng jana, go lo mo tota ga go a lekana, ga go a tshwanela go bidiwa sekole. A re go gorose jaano e tle nne sekwele tota. Tshwanetse re dumalane dilo tse, re tle re kgone re kale jaanong. Ke sone sello se sengwe se se duleng ha e leng gore dikwele ne go buiwa ka di community junior secondary schools le di senior secondary schools, di mo seemong se se tlhabisang dithong. Re tshwanetse re amogele boammaaruri jo. Dikwele tsotlhe ne ke le ko Maung senior secondary school, Makgasa a gagamatsang, ke tsamaile dikwele tse tsotlhe ke a di itse. La bogelo ana ke ne ke le ko Moletemane primary school, bana ba ba botlhale ko kgaolong, mme ha o lebella ha go teng ba rutelwa teng ke sekwele go mo go tlhabisa dithong. O bo o botsa gore go mo ke sekwele mo lehatsheng le go tweng mang, Botswana. Sena le sebaka se se kae se ntse jana, sena le dingwaga. Ke eng go kgonagetse gore se nne dingwaga tse di kana se le mo diemong tse? Go na le mathata a gore bone batsadi
ba ikamogetse ba amogetse gore gone mo go lekane go ba tshwanetse go ba siametse ga gore sepe ha o ka amogela diemo tse di sa nnang sente wa di bona di go tshwanela kgantele wa di hetola tsone diemo tse di go sotla o bo o di dira tshwanelo ya gago o bo o dira gore le ba ba tswang ko ba tswang teng ha ba go leba wena ba go nyatse ka gore ba bona gore o ikamogetse ha o leng teng mo diemong tse di sa nnang sentle tse o tshelelang mo go tsone ga gona ope o ka go nyatsang ha o sa ikamogele wa inyatsa wena go le pele jaanong ha ke le raya ke re puso e ke ya ditshwanelo se ke se gwetlhang mo go lona ke gore le simolle go sa inyatsa ke gore sa ntlha se o tshwanetse o ikgaoganye le sone ke lenyatso le wena o le dirang mo go wena pele ga o bua ka ope gape wena wa reng ka wena ha o iteba o akanya eng ka wena ka gore ha o ka inyatsa wena o buletse bape gore ba go nyatse ka gore go inyaditse wena go le pele mme ha o ka simolla wa itsaatsia wena wa itsaa ka tlhoagalo wa lemoga gore go na le dilo dingwe tse di sa tshwanelang gore di diragale mo go wena kana di dirwe ka wena e tla re ha o di bona di tsamaya gale o bo o emelela o bona gore ke tsamaela go tsewa motlhogo jaanong o bo o ka kgalema go santse go le pele o kgona go kgalema motho a re wa go nyatsa mme le puso e kgona go go nyatsa puso ya gago e kgona go go nyatsa ditshwanelo tiro ya tsone e tona ke go kganela puso gore e se ka ya nyatsa batho ditshwanelo ke kgalemo mo pusong ka gore puso ke yone e nang le dithata tsa go ka tsulla ditshwanelo tsa batho ka tsela e gakgamatsang ha e sa kotelwe puso e sa kgalemelwe ebile e sa kgalemesege e ka nyatsa ya ba ya gata ka ditshwanelo tsa batho ya ba tsela lehatshe e ka letsa mo go bone ha e sa kgalemesege bone ba ditshwanelo tsa bone di gatakwang ba ske ba lemoge gore go ha ba nyadiwa ga ba direlwe sente gone mo go rotloetsa kgatako le tsulolo ya ditshwanelo go botlhokwa go hemela ditshwanelo go batla o ema ka dinao o di itse o di tlhaloganye o bo o kgona gore jaanong o tseye dikgato tsa go tlhomamisa gore ope a ke puso a ke mang wa di diragatsa mme ditshwanelo di na le thulaganyo ka ga molao lepodisi ha le tshwara motho go na le ditsamaiso ba a itse mapodisi ba rutilwe ko police college ba tsaya kgwedi tse 6 ba rutwa dilo tse ga o e hela o bore o tshwara motho tshwanelo ya motho ya ntlha ke gore a se ka tshwengwa ebile a se ka kgongwa ke ope ko ntle ga tetlelelo ya gagwe molao motheo one wa re section 5 lepodisi le ka tshwara motho la letelesega le na le dithata le na le tshwanelo ya go tshwara motho mme le beetswe ditsetlana o ka mo tshwara mo diemong dihe o le lepodisi o na le dithata tsa go mo tshwara mme molao wa re o mo tshwara ha go rileng sa ntlha ha a dira molato o mo itlhela a dira molato mo makgowa ba reng red handed o mo itlhetse a ira molato
wa mo tshwara kana o ithala molato o diragetse mme dikai tsotlhe di supa gore ke ene yo molato o diragetse ga wa mo ithala o dira mme one o diragetse jaanong o latedisa gore ke mang o bo o bona e le ene yo o ka mo tshwara kana e re o mo leba o bo o bona gore o mo ditogamaanong tsa go a go dira molato ga o mmona a riana ditharo ya o dirile o mo itlhetse a o dira go a belaesega mo go bonalang tota gore wa go o dira o ka mo tshwara mme ga o mo tshwere ga se wena o mo atlholang o bo o mo otlhang wena ya gago tiro o e hilwe e segilwe jaana wa mo tshwara go na le ko o tla mo isang teng ko go babanetsweng dithata jaanong tsa go tlhodumela gore a tsone dipelaelo tse tsa gago a di boammaaruri a o na le bosupi o bo o tla ka bosupi ja gago o bo rulaganya o dirile ditlhotlhomiso ke buela dilo tse ka gore rona hela re le batho ra otlha rona re bona ba bangwe molato re bo re ba maraka maina so se le goduse o tsule nya re mo utlwaletse go tukila no go tuka re o bona a utswa se go sena bosupi le dipelaelo mme makgotla one a diretswe gore a tlhole bosupi ha bo le teng a bo jaanong a rurihatse gore nya mme o utsule kana o dirile molato ka tlholo ya gagwe ke ye ha le khotla le buile jalo ra amogela rona re ska ra itirela le puso tota goromenta ha ke a go phamola hela ba ke tsone se nentse le lla le re DIS ya khokgontsha ne irai nyane ba khona go khologela la ba go tsaba ba go petsa go ngwe ba sena la haile sepo sa itse gore ga te go rileng ba sa go bolelle jaanong di tsamaiso tsa rona la ntse re mekamekane le borukhutlhe re na le ka ha re tshwanetseng re itsee ka teng re letlelele molao le one o diragadiwe sentle ke gone mo go bidiwang go twe rule of law gone mo puso ya kotelwa ga e itirelle ditshwanelo di a tlotlwa tsa lona tsotlhe mme ka jalo thomo e kgolo ya puso ke go tlotla le go diragatsa ditshwanelo tsa lona ska la khokgontshiwa ska la tshwarwa la tshwengwa mme gape ha le nnanteng ditlamelo di goroge go na le ka ha rulagantseng ka teng rile go na le mapalamente go na le makhanselara go na le land board go na le VDC otlhe makalana a na le seabe mo go tlhomamiseng gore tsone ditshwanelo tse di a diragadiwa VDC na le seabe mme selo se ke se utlwileng ke gore e ka tlamelwa jang ka ditsompelo gate modula stilo wa yone wa amogela ka tswanyana ya e bona ke ha gare ga 520 pula le 570 maloko le one a tsamago ne ho 520 mme go a bona la gore tiro e ba e dirang e botlhokwa go a tlhokagala gore e dirwe
ebile e dirwe ka botswerere. Ke ne ke botsa ministera ha gore a ga gona mogopolo wa go oketsanyana dikatso tse tsa batho ba VDC. A re nya mogopolo o teng ebile tota go lebega o toga o diragadiwa. Ga go nke go lekana, go tla bo go sa lekana. Mme ha bua le nna a re mo nakong e khutshwane go tla bo batho ba duelwa 2,500 ba VDC. Go bua minister mo nako e khutshwane e le go lemoga gore tiro e ba e dirang e botlhokwa, ra ba tlhoka, ba ka kgona go thusa gore tsamaiso ya go diragatsa ditshwanelo tsa batho e nonohe. Go raya gore re tlhoka VDC, dikatso tse kana ditebogo go ba leboga re go atolosanyana go tswe ko go 57520 go ye ko go 2,500. Ke maiteko ga ra goroga mme re mo tseleng. Ke sone se le bagodi re ne ra re madi a ba bonang kana simolotse la ntlha a seyo. Go na le bangwe ba ba bile ba se mo botshelong ba ba ne ba lwa dintwa tse ba re bagodi ba duelwa. Nako ya teng go gakgamatsa batho ba bile ba kgoba ba nyatsa ba re o ra ba duelwa ba ira eng ba ntse hela e le lekgoba. Ba ke ne ke dumela tumelo ya me e tshwana le ya bone ya sepolotiki ka nako eo ke santse ke le monnye ba ne ba lwa ntwa eo ya re ha go tsweletse ya nna 100 pula 110 go ne go okediwa ka ma 10 pula ya la ile bo 200 ga nne go pepetediwa pepetetso ya gore go 830. Ha re simolla kgang e re bua ne ra re tshwantse nne 1.5 ka 2019 ne ke eme ka dinao ke tlhabeletsa koma e reng 1.5. Ha 2019 a sena go heta re lebelela dingwaga tse tlhano tse di hitileng ra bo re ga ke a nna 1.5 e tshwantse nne 1.8 ka temogo ya gore bagodi ba botlhokwa. Ngwe batho ba bangwe ga ba tlhaloganye ba tsaya gore ba duelwa hela ba ntse. Bagodi ba theogetse thata gompieno ja ba belega bana ba belegwa ebile ba godisiwa ke bonkoko a bone le borra bone mogolo. Go bori ba duelwa hela ba ntse hela. Sa bobedi bone bagodi ba ditiro tsa motse di tshegeditswe ke bone. Dintsho manyalo di tsamaiso hela le go ruta ba ba tswang ko tlase ngwao maitsholo le tsamaiso ke bone. Ke gore ke di professor ke matitšhara a ngwao o bore ga ba na se ba se dira. Batho ba theogetse tota.
go raya gore ha re ba leboga ga se gore ra latlhegelwa ke gore re investa mo goreng bana ba gole sentle. Se sengwe ke gore ha o duela mosadi mogolo yo le monna mogolo yo 1.8 ka ra gone ko ngwana wa gagwe yo ntseng a tamega gore a romele 300 ya senang nae 500 yo a senang nae o ka tudisa jaanong o ka ikhutsa a itse gore mosadi mogolo go na le sengwenyana se se mo tshetsang. Ga o thuse mosadi mogolo yo hela o thusa le ngwana wa gagwe o thusa le ngwana wa ngwana yo ka ga tlase ga tlhokomelo ya gagwe. Go na le o ka ngangang tsone dikgantse o bori monno wa tsena o duela batho ba sa ire sepe go raya gore ga o lemoge botlhokwa ja se ba se dira le mosola wa bone. Nna ke a o bona ke a bo ke sala ke o bone ke sone se e rileng ha re goroga re lebelela ga ya tene ya buiwa go tlhahetso ga gona le ha ile madi go thele ke jaaka o bona rra go tewana ga gona ha 1.8 a ka tswang teng ke bo ke lotela yone tlhaloganyo ya mme o tshwanetse a tswe 1.8 wa tswa go mateng ba tsama ba bua ba re a go kgonagala la bohelo ba tsile gare ga bosigo ka bo 12 go sena yo robala ra 1.8 ga kgonagala re le ka kgona bokae ga gona sepe se re ka se kgona nya eo ga ke reetse nka le reetsa ha le bogolo le ka nthala re 1.4 bogolo ga nka e ka ko bathong ba ka ba raya ka re ga gonang ga go kgonagala ke tla bo ke sa tlhoagana ga bo go twenya mme mare boe gape go lebilwe kana budget speech e tsoga e balwa ka moso ga e balwe 1.4 yo le sa mmona la motsenya mo teng ga e ka ke ga nna le budget speech go ithella ke gone ga bo go tliwa go te mme o tla tswa 1.4 e a tswe ra bo re kgona go dira 1.4 go le thata go ntse go thata mme 1.4 yo o tshegeditse matshelo o tokahaditse go se go nene go botlhokwa gore go nne le tokagalo mo matshelong 1.4 ha ke bona boitumelo jo bono bo aparetse bagolo le bana mabapi le 1.4 ke ne ka tala ka kutlo bothoko ya go lemoga gore go raya gore tshotlego ye le lehuma di gaketse mo 1.4 a kgonang go binelwa a ba duduediwa ka bokete jo bokana ke gone mo jaanong go ne ga ntha gore go raya gore jaanong go tlhwagalwe go heta gore re go goroga ko go 1.8 re ya koo go botlhokwa gore dilo tse re di tlhaloganye jaana ka gore ha re ka di tsaya motlhogo ra inyatsa re tla letelela gore re rotloetse tsullo ya ditshwanelo goromente o tshwanetse a tlhagagale go tlhomamisa gore batho ba tshela sentle botlhe gonne le ha e leng gore ga o ka ke wa wela ha o le ha re ka go bona o tsamaya ga re a itse gore anong go na le mathata
tshwantse go iwe ko go wena o busetswe ha seelong se re se dumalana ra rialo boikarabelo ja puso jaanong mo diemong tse di thata tse ke gore go dirwe tsotlhe tse re ka di kgonang gore 1.4 yo a duelwe mme ebile re losetse gore re ye go goroga ko go 1.8 ha re goroga ko go 1.8 ga se destination ke signpost mosepelo o santse o hetela ko pele bangwe ba akanya gore tare ha re tsena ko go 1.8 ya bo re duduetsa re bidikama ya nya re kgonne re ko le godimo re kgakala mme hela ha re gorogile ko go 1.8 re ta lemoga gore mme dikgato tse re di tsaya re sutella ko pele ke sone se o kgona go utlwa ba bangwe yanong ba re ja rona re rata ena 2000 ke rata batho ba rialo ke gore ba simolola go letsa ka tlhoagalo le bone ba bane ba sa le lemogi ka nako eo ba bona 800 a le tshwanetse gompieno ba thanya makgwa ba na le lehoko le ba reng epiphany ke gore o nna le tshusumetso nngwe wa thanya mo maibing batho ba kgona go neelwa 1.4 go bo go sa re sepegela ebile go losetswa go ya ko go 1.8 go ra re ka hita 1.8 ra ha pelenyana ra rialo re dumela jalo VDC bone re taba tsa go 5 re ba isa ko go 2.5 ipelegeng ka ne le itsentse ka teng ipelegeng ne go amogela bokae 530 re le ka go e baka re ya ga sesha ipelegeng tsone dikwele tse le llang rothe re di makgasa thulaganyo ya ipelegeng ya go nna mo go teng public works program batho ba ska ba gasama mo batho ba kgaola ditlhaga ba tsene mo dikagong mo dikweleng go ba ka nngwe ba na le ba ba tswang di-brigades ba ba tswang vocational schools e le gore mo tiro ya diatla ha o ka e tlhaloganya sentle ha o ka e dira gantsi gante le wa e kgona o sa ela sekolong tiro ya diatla o sa sekolong o lebeletse o dira mo ka nna ga bidwa go te apprenticeship o na o tshwarela motho yo o dirang kgantele o le wena o ikutswa o nna o dira go mo ke go dirile nna bricklaying ke santse ke le monnye ne ke kgona go e dira hela thata le gone ebile mo ke ne ka tsweregala ka ba ka gaisa le bone ba bane ba nthuta ke plastering tiro ya diatla e ntse hela jana ga e thoke gore bo palame ditanka ha o ka e dira wa e dira gantsi jaanong le bone batho ba bata bong ba dira thulaganyo e hetotsweng ya ipelegeng e nnang public works program ba tabo ba kgona gore ka gore ba tabo ba dira ba go hella ba na le bokgoni ja go dira tiro yone mme ba tabo ba duelwa 2,500 dilo tse wa di tokahatsa hela o bo dira gore di berekele batho o santse o ntse o ba akanyetsa gore o di tokahaletse ko pele le gone ho ha re goroga go 2.5 ga se bohelelo ga se destination ke signpost gore mosepelo o ya wa hita wa ko pele dikgang tse ba ga rona di ntse jana mo gongwe ditsela
mongwe na a bua ha re Katse ke Katse nya se Itshiro kana mo tlokeng ha se Katse ke tang le bo Katse se Itshiro ga boroni matsetse se goggo bogatso ke sone se re ha o bua le batlokwa o tshwanetse o thophe mahoko ka gore ha o bua le yo o senya yo o ithala gore o senya motho mo lesikeng la gago ke sone se go batang go a re tama gore ha re bua re thophe mahoko sentle go ka re tlisetsa kagiso le boitumelo ka gore re batho ba le bangwe hela tsela gore go na le dilo dingwe tse lehatshe le ka seke la tlhabologa ha di seo tseo ha re di dira lona le tabo le re monna o re rata thata ke yo a re baakanya tsela e o tla thusa gore e baakangwe nya bokete ja kgang tota e lerato le teng mo go lona mme bokete ja kgang ke gore lehatshe lone la lona ga le ka ke la tlhabologa tsela e sa baakangwa ke gore go na le dilo dingwe tse o ka sekeng wa ya ko go tse dingwe tse di gapele tsone o sa di dira tsela yone ye le bordera ye gore e baakangwe ka kwano le ka kwa Afrika Borwa ne ke bua le tautona wa Afrika Borwa re Ramaphosa ke mora ke re bona ngwana wa ga mme batho ba ga lona ba immigration Motswana ha ta ka kwano ka gore ba ta ka kwano ke ne ke le go ene ha ba tsile ka kwano ba tsile bongakeng ba tletsitse dingwe ba bo ba tudisa malatsi a ba beetsweng ka letsatsi le lengwe hela batho ba gago ba ba khanna go ka tola ngwaga otlhe 12 months go ga go ne ga mo hakamatsa ga ba ga motshosa a re nya ga go a nna le kare go ntse hela jalo ba tsile bongakeng ba thokometse molwetse ba lebala ka malatsi ha ba re ba go tola ga tudisitse ka letsatsi 12 months ha o kwa thola o gata kwana ebile ha o tsena ko bordereng go lela bothano le ta le rwele serepa le ta wa go te boelang gone kwa le go tsa permit lona le reile batho kwano le ra hitha ka moso ebile batho ka bone ba hitha phakela makuku a ba re nyame die motse re tshwanetse re di baakanye le gone re di baakanye ka bonako ha gare ga Botswana le Namibia go tolwa ka omang jaaka re bua go na le border rail Namibia ba duduetsa Batswana ba duduetsa go lebega ile gore go tsamaiwa motlho re dumalane le tautona wa Afrika Borwa gore di bordera tsotlhe tsa Botswana le Afrika Borwa di tshwanetse di thatoswe maemo di tokagadiwe bontsi ja tsone e bile a ile gore ga se tsone tsotlhe di bo di bereka 24 hours ke dilo tse re di buileng tse nna le ene re ne re di dumalana mme ga go diragala jalo gore a gore ditsela tsa rona di tshwanetse di tokagadiwe tsotlhe e seng ye hela ka gore re ka tlhabolola lehatshe le ya go ka nna jalo ne ke bolelela ba letekwa ke re go na le dilo tse nne se ke batlang gore ngwaga wa go hela ke bo ke di kgonne ha godimo ga tse dingwe sa ntlha ke gore Botswana e bo e bereka ka botswerere jo bongwe jo ise go e bereke ka jone mo botshelong ja yone Botswana mme re tare ya bereka ha ke ka bona ha o tshwanetse go emella ha o ya Francistown
o bo o bona go le botoka ebile go le cheap go tsena mo sehohaneng o ya teng ka gore ditlhwatlhwa tsa teng di tabo di e le tse di siameng. Botswana e tshwanetse bo e bereka sentle ngwaga o ha o ya go hela. BMC ngwaga o tshwanetse o e helele e bereka sentle, e duela barui ka nako. Ebile ga ke a re ka nako, nna ke beile malatsi a le 5 gore ha o isa leruo la gago ko BMC o tshwanetse o duelwe mo malatsing a sa heteng 5. Ya boraro ke Botswana Agricultural Marketing Board. Gompieno go te e kolota balemi madi a gakgamatsang. Ngwaga o ha o ya go hela e tshwanetse o e duetse balemi ba both e sa kolote ope ebile e duela mo teng ga malatsi a le 5. Dilo tse le di kwale ba garo ra di dumalana ha ka gore ke batla gore di diragadiwe. Ya bone Botswana Railways tsotlhe tse di phutlhame di na le sebaka di phutlhame. Lehatshe le ka tswelela jang ditraka tse di tletse mo ditseleng tse di senyang ditsela tse di rwala dithoto tse di ka bong di rwalwa ka terena. Di rwalwa ka ditraka ka gore seporo se ga gona thulaganyo. Botswana Railways e phutlhame jaanong ngwaga o tshwanetse e re wa go hela Botswana Railways e be e boetse mo seemong sa yone, e bo ebile e dira dipoelo. Tiro ya moeteledipele e tona ke go akanya go loga maano a gore dilo tse di senyegileng tse di baakangwa jang. Ena ga se o di baakanya ke o di tlhodumelang a ba bona gore di ka baakangwa jana, a ba batla ba ba ka di baakanyang, a ba laela, a ba bela le dinako. Botswana re tswa go batla baitsanape. Ha o re motho a baakanye airline o bo tsa motho e le gore o ntse a itemela merogo go bapa le bordera. O bo re ka gore dikolo ya dihetana wa di bona le dihane a dintse di heta ga godimo di lebeletse o ka tsamaisa Botswana wa bo sa tlhwagala. Ke sone se re tswang go batla batho re ba tsenya mo boarding ya Botswana. Ba irileng ha bata ke ba biditse ka ba interviewa nna ke re o mang a mpolelela leina la gago, o tumile ka eng, ke eng se se go bang ha. A re o bona nna ha go twe airline ye e suleng o e ba ha pele game ke a emeletsa, ke emeleditse ya ko Serbia, ke emeleditse ya ko Abu Dhabi, ke a go supegetsa le wena o bona bosupi o bo itholela o bo bona gore se ke mantswitswitise. Ke re tsena o ntebele Botswana o mpolelele gore e ka reng. Banna ba ba itsana pe ba tswa kontle ba tsere di ora di le 6 mo ba tswa go nna ba ntha ba re hakgamatswa ke gore Botswana e be e pallwa gore go a tshosa ebile go a hakgamatsa ga re kgone go tlhaloganya gore ke eng go ntse jana. Ba re Botswana e na le advantage ye go sena lehatshe lepe mo Southern Africa le le nang le yone geography, gore lehatshe la rona le hakae. Ba re gone mo gore re ha re leng teng mo mererong ya dihohane le tsamaiso ya tsone
ga gona lehatshe le le ka gaisana le rona ba riana ba re ka gore ga o batla go ya north centera ke Botswana, ga o batla go ya south centera ke Botswana, west east Botswana ya gare ha dihohane tsotlhe tse di tona di tshwanetse di gorogele kwano go raya gore ka re ntse re tsamaisa Botswana ka teng ke gone mo gore bolaileng go bua baitsana ke ba hile dikgwedi tse di seng dintse ke ba raya ke re batla go bona le dirile jalo go akanya hela o bona gore tshwanetse go reng re rarabolla diemotse ha re di rarabolla ke tla re di rarabologile ke nna ke kopana le lona le go ga dibeke ha ke ra o ya go so wa re uthala dibekenyana tsa toka re ke tsetsa maotwana tse ke tla re ke hapana le lona le tse re dibeke tsa maotwana go le motho go ebile go le cheap gore o ye go batlang go ya teng mo Botswana kana go pehela o tswa mono ka Botswana go botlhokwa dilo tse tsotlhe tse ke le di bolelelang ke di bua e le gore re simolotse go aga framework re simolotse BMC ba buile ba ne ke ba rometse ko DRC ke ba raya kere yang ko DRC le go bua le semamang le bo le saena tumalano o le emetse le bo le tla kwano le tla go phapego ba nthomeletse dinepe ba bina ba le gone ko DRC ba re nya re saenne DRC place order ya re bata canned stew e tswang go Botswana order ke $4 million ya ntlha e tshwanetse go tsamaya biki ye maiteko ke a go ira a go tsosa BMC dilo tse dingwe di thatagatswa ke go tlhoka dikakanyo le kelello yone thulaganyo e ra gore di abattoir ka gore canned stew e ba ha ba ntlhalosetsa ba re dikgomo tsa go bo maung kwa tse go tweng ke red zone ga gona red zone for canned stew go raya gore abattoir ya maung e tshwanetse e bulwe mo nakong e khutshwane le ya Francistown go go raya gore ba ruianong ba ka isa dikgomo tsa bone ba maung ba ntseng ba gateletswe ke lehuma mabapi le gore ga gona ko dikgomo tsa bone di ka rekwang teng jaanong re baakanya diemotse dilo tse gore o di dire ha ke ra batho ke re yang go boketele go bona semamang ga ke ba romele ko gope yo ke sa buang le ene yo ke sa mo itseng mme ebile ha ke ba romela ko go ene go a bo go kile ga ya nna ka kopana le ene go gongwe ha ke seo le utlwa go te monno ga yo mono bangwe ba lela go te o nna mo nageng ke le bolelela ruri ka nna hela le utlwa go te o emeletse tautona wa rona morongwa wa rona le bo le bina le duduetsa le re ha boa gone kwa o tata ka sengwe ga ke tsamaye hela ga ke kgatho ke go ke tsamaile mahaseya a mangwe ke tsene sekwele ko gone ga ke kgatlhegele go nna ke ha ke emelela ha ke a go gongwe ke ela sengwe ke tshwanetse ke boe ke se tshotse wa maruri bontse jana ke sone se bangwe ba kile ba tsamaya ga ke kgale ope ebile ga ke itse gore bone ba ne ba tsamaetseng le gore ba tsile ka eng ga ke itse mme nna ke bolelela lona gore ha go tsamaya nna le itse gore ke na le dikgang tse ke le di beileng pele tse fotse mme ga se tsone hela go na le tse dingwe tse ke di le lobelang ka gore ga nka di le bolelela le ka idiballa goneya ke tle go di bereka ke didimetse
ha ke di hetsa ke gone ke ta le bolelelang le hatsile ke batla gore nna le lona re le hetole mo dingwageng tse 3 e seng 5 ngwaga tse 3 tse di tlang le hatsile re tshwantse re le hetole ka tsela e ta gakgamatsang le mahatsama ba tata kwano ba ga Traore Ibrahim ba Burkina Faso ba ne ba tsile ha ba re ba tsile go benchmark nako ngwe le ta bona go tsile ene Tautona wa bone kwano ta mo letella gore ate ka dithobolo tsa gago mme go na le ka dilo tse re tshwanetseng re di dire ka teng gore di re berekele tsela ya A1 di airport tse o bona sengwe se se thabisang ditlhong le ha tsela Botswana ke ntse ke akanya gore magatse a Afrika ra gaisana ka infrastructure ya ditlamelo ga rena ditlamelo ba ga rona ha o lebella Ethiopia le gonne go na le ntwa ha o lebella dithabollo tse ba di dirileng o bona o thabiwa ke dithong o akanya Botswana malatsi a le bo Mozambique nya re salla ko morago jaanong re tshwanetse re dire dilo tse di ta gakgamatsang tse di ta bitsang le hatse di le supegetsa gore tota boremello ja boeteledipele le batho ba ba itsang tsia ke ko Botswana ka gore re na le advantage ya location re na le advantage ya kagiso la o bona borukuthi bo le go godimo mme ga bo lekane le go pegape santse bo le go tlase mono ba beeletsi ne ke na le ba bangwe ka weekend ke ba rake le tshwantse go ta go tsenya madi a lona mono le bule dikgwebo mo yo mongwe a re ke la nthata mono o ntse a kopana le Batswana hela mo na le malatsi a mabedi o dirise maoko a sekgowa a re go na le sengwe ka Batswana a re they have a fundamental niceness a re ba siame ka tsela e tseneletseng a re ke la ntlha ke takwano mme se ke se boneng ke a go phutha jaanong ke tlile go thoma madirelo ka madi a me mono gore mogwebi mmeeletsi a rialo o batla a buile le mongwe yo a motsang ka tlhoagalo dilo tse di tshwanetse di bereke jang trust ya lona e le simolotseng e supa maiteko a ke a rotloetsang le batla go itirela le batla go itlamela le batla go imolola goromente go tlhogohatsa gore le tshwaraganne tiro e ya go tlhabolla lehatse le tikologo ya lona le tshwaraganne le goromente go botlhokwa mme le ene goromente ha ke tsamamo ha le mpoleletse gore le na le lehatse kae le akanya go ira eng bagwebi ka gore yaanong ba simolotse go tsa lehatse la rona ka tlhoagalo e gaisang e ba kileng ba le leba ka yona ba tla jaanong le gompieno yana ha ke tswa go na le bangwe ba gorogile tsatsi leno ba bangwe ba goroga ka 7 ba batla go ta go bua le Tautona gore a ba ruri haletse gore a mme ba ka ta ba gweba kwano ha re phatalla ke simola diphuthego le babeeletsi go itlhalla bosigo ka 12 ga ke ka robala dilo tse di sa dire ke na le 3 years o ke batlang go hetola diemo 3
ga ke re di hetoge ke ra mo le ta bona le lona gore yaanong ga a hetole o ira diaba ke batla go nne jalo go botlhokwa gore re tlhaloganyane jaana tsone dilo tse tsotlhe bone babeeletsi ba ga o ba bitsa o ba tlisa kwano ba batla eng ba batla matlo ba batla dijo go ra re le leme le rue ba bangwe ne ke bua le bone ko Estonia tautono wa bone na a tsile mono ka 2024 le ambassador yo mongwe wa bone o nnang ko Belgium